Parapara FM. Di Parapara FM yang keberhasil kasho ya Afrika Chipembe kasho ya Afrika Chipembe lokoberandi kubatanganeza kambe kanya mshimo ya Rodigeda ngazina ndi MSP ndichiri nena dai chimwe chikhala chadwa haba yini bana rabaro badisa kano mbega mshimo ndibango bati bane baba chikuita zithu zwa nthesa zwine nena bona rangaguda khavo zwino nwana musi achikhwalwa mthichiriso wa Parapara FM wafanela utikedziwa arali na muloro arte yunyadza nahone ri afana tutuwedza mafhungo a xikolo ngauri hezwothi ndi musamelo na mbete zwiamba zori ri fana to vatutuwedza muyeni era dzula naye Namusi ndi mwe wa yeni bane baburi ukhoita zwithu zwa nthesa nga manda sa ko lavhelesa fana kha nḓu tshumelo ya zwa mitambo musi ri shamba nga mitambo ri amba nga zwo zwinji ri amba aba bane baba mdaba ni ramba nga bahashi huna hava bane bathu abatu balavhelesa bane baba babveledzi mubveledzi ndiye nane avo ofara chimwe na chimwe ri chilavhelesa mbeka ya mshumo fana na kene no mbeka ya mshumo Jones Mr Lava ubo ofara zwinji nga manda sa kene mbeka ya mshumo zwino hoyi muyeni washu mthichiriso wa Parapara FM ono wana na dzia wadi dzo yongo pambana mubveledzi wa Queen fano khala Afrika Chipembe nahone kanjisai ranga mbanga muhashi na mubveledzi bathu banji ba umbulori ngauri muthu ndi muvenda ufuna wana la Parapara FM ngauri zwithu zwono shanduka ndi apo una rakokono wana hoyi mubveledzi era dzula naye Namusi achikobveledza hange khaimwe ya radio khulwanesa za commercial afana khala Afrika Chipembe Metro FM hoyu ndi Timmy T Maranda Timmy kuntanganeza kambe mshimo ya Rodigeda ndoliwa nga manda chikhala echi ndikathoma ngotulumelesa ini Miss P na mveledzi wanu Jones ndisangu na mthecheleso wa Parapara FM ngori anu maduva atshato pa mafungo a radio feeds na bataleli ba inombeka ya mshumo ndikazuyamba ndisa timatimuri ndi muwa mtebeli muhulunga manda wa hei mbeka ya mshumo inobizo fi Rodigeda atchanyago noto ufiriwa ngayo ngori ndibano guda zwinjinga manda ndikopfa ndichiruwa nga manda njiri mbeka ya mshumo asibewe no ita pedzine na ifuna nga manda ndifunesa nga manda ende mthichiriso wa Parapara FM ukhomba ngonga uri musiri jena na musiri chishayisa ri atangana uti bakhuputsori nana musiona ina musindo gude zwichinga manda sina musindo bona mugene na mugene rikholiwa nga manda sathikezo mthichiriso wa Parapara FM arali bona bashitamo bashipida cheno mbeka mshimo khabe ka Facebook ngauri live na ka YouTube kana bathichirese ka radio 87.9 kana 7.8 babechipida cheno mbeka mshimo bapuse chingula chimwe chine batamo uchibudzisa Timmy ndikoto murumele murawo musini chikadi ba mtuko nitsatu swika apa Metro FM une abakhombo zikhuwa nitsatu swika ngeno chikhuwa musini chikadi aluwa musunda hena jena one primary no bani mwana de musini chikhwaluwa nendingari ndo bandi mwana ne obachifunesa zwithu nga manda ndo aluwa ndichifuna izo zwa mitambo ungazuyamba zori ngache kila chipinga rikadeba batuku bo hasto wana zi TV ngoto ralo so rari bathu bane radio yoba yeno ndikatori chithu chitikhelesa nga manda zwa mitambo rikitelesa zi commentary anepa kai Parapara FM you know zwa ita uri ndibe na dzangalelo na zwa mitambo mara zululu ndachito ifuno itamba mara ndo aluwa ndi mwana nenda ndichifuna badi zwithu na ndo dialuwa ndisatobana ba baby banga ngori ba baby banga baba ngeno chikwane bachikoshambira nendo aluwela mudini wa mukatuni une ungazuyamba uri oba umutamulwane nga manda so umutamulwane ngoto ralo zvatshikona nga manda uri utoziwana uvonga macheloni uchifuna tiye mudini nerasa zidivye zwithu tshalu zori urotobwa nga macheloni nerasa zidivye zwithu so ndizimwe zwithu zwe ungamba uri rwalu ukonda nga manda mara zwithu zori pata kamsu uri ndibe muthu ane ndaba ene ndwa Namusi kara rese musini chipfulu oba musunda ni chatengwa nga 1990 ena vane chikojena one chikolo uchiro hada apambana nga ndirate wapambana nga manda zoda zwapambana sanga manda ngori ndichitozumbula Miss P ngori ndozuyamba uri ndo jena chikoloni cha musunda A na B unene vanikoto guda kamsi zvezwa zvitoto toma ngori na mafungo avo grade arawasatu vaonenga chila chipinga so uchithoma kha ndiba vakotothoma fasi vakotomufundedza uri chikene ndi chikene ngoto ralo ndari ndichidapa thengwe ndiko nothoma grade yanga yotothoma ndawana hono vana phambano khulu nga manda ndavosikuwana uri ndi murawo nga manda kha ava vane ndo vawana apo thengwe ndava ndichikojena one Radzani Primary School ndawana na vadededzi vaone vachiri vachifunza ndawana ndikokhela nga manda ndisakokona kutozvivona zvavudi uri nentonga ava vamwe vakompira ngori henda jena one zvimwe zvithu zvavarasa zviiti ngori rakadhito vaka grade dzapasi A na B mara ndava muthu ane yavo uri ndokondelela uri ndive na vangana vane vakodhimufundedza Namusi chikolo chichibva vantsumbidzisa uri zvithu zviitiswa so na izvi ndasava muthu ane athile ngufara zvithu
Kezilo bva primary uya Robert Mbulungeni apa muthu ono vha muswana no bonyolowa ni muvhona vhutshilo uri ho itisa hani nge itshi tshifhinga ni ngo tama vha mini nono zwi humbulana uri ni ngo ṱoḓa vha mini ni ngo tama mini vhutshiloni yanu unga si to zwi amba ngori nga ita tshifhinga amafhungo soko uri ndavha mudededzi zwi ḓo vha zwavhuḓi vhabebi nga ngeno vha ḓo vhudza uri hai huna vhupholisa why ni sa zami zwa vhupholisa you know ndavha muthu ane ndavha soko pfhesesa uri ndo vha khamusi na vhakomana khamusi vhahulwane kha nṋe vha tshi sumbedzisa uri huna mabuḓo ono fana na haya na haya na haya muṅwe we a tou vha mukomana wanga not nga bebo mara a tshi tou vha ndi tshi tou mudzhesa mukomana ngori ri tshi pfuluwela afha Thengwe ra ḓowelana nga maanḓa ono pfhi ntshengedzeni tshisudzungwane a vha sokou nsumbedzisa uri na ḽiṅwe buḓo ḽo no vhidzwa upfhi environmental science vhathu vhanzhi a vha tou ḓitevhela ngo tou ralo ndavho sokou ḓi takalela ngei a nṱalutshedza ngaḽo ndavho fhedza na nṋe ndo ya nda ita heyo environmental science University ya Venḓa. No mbudzo uri ni tshi khou aluwa no aluwa muṱani une havha na vhathu vhanzhi nga maanḓesa fhedzi hafha kha mme yaṋu ni vhavhili ndini na Lufuno zwino ndi ni tanzhe musi ni tshi khou aluwa vhuḓifhinduleli haṋu ho vha nga nḓila ḓe sa ṅwana muhulwane vhuḓifhinduleli ho vhuhulu nga maanḓa ngori orala u vha o sedza kha nṋe sa khaladzi yawe u nyaga u vhona zwithu zwavhuḓi kha nṋe na zwi zwa tshikolo ndi tea u tou make sure uri ndi tea u finya zwa khwaṱha uri ndi ḓi wane na nṋe ndi tshi khou kona u vha tshiṅwe tshithu uri na ene a ḓiri a tshi mbona ari ndi vhe tsumbo ndi nga zwi amba Miss P zwa uri ndo ri ni tshi tou thoma hafha hanefha kha grade ya tou thoma ndo vha muthu ane naho ndi tshi khou bva Musunda he nda vha ndi sa tou kona zwithu nga maanḓa mara ndo vha ndi sa tandi u fhiriwa nga muṅwe muthu ndo vha ndi muthu ane wa mphira nda vha ndi tshi lila nga maanḓa nda ndi sa zwi ṱoḓi hezwo zwithu uri muṅwe muthu a dzhie number 1 kilasini hezwo zwithu nda tshi pfa zwithu zwine zwi ambasa nga maanḓa ende zwa zwithu zwo nthusa nga maanḓa uri u sa nyaga u fhiriwa u vhe muthu ane u alwela nga maanḓa so ndi vha muthu ane nda sa nyaga u fhiriwa nga muṅwe zwo nthusa nga maanḓa u bva kha dzi grade dzedziḽa dzo tou thoma ndo vha ndi tshi dzhia number 1 nda dzhia number 2 ende si khou tou amba zwa uri ndi a konesa nga maanḓa hayi a mafhungo uri ndo vha ndi tshi finya zwa khwaṱha nda ndi tshi ḓi khamusi arali ro fhiwa dzi homework ngo tou ralo nda ndi tshi ṱuwa nda ya nda ṱoḓesesa nga maanḓa nda vhala nga maanḓa uri ndi kone u fhira muṅwe na muṅwe ane a vha kilasini ine nda khou dzhena khayo ende hezwo zwithu ndo zwi ita u vhuya u tou bva khamusi kha kilasi yeneyo 1 u vhuya u tou swika kha 5 hangei Ladzani primary school na musi ndi tshi ḓi ya Robert Mbulungeni zwo ḓivha zwo ḓi tou imisa ngo tou ralo ava vhaṅwe dzikhaladzi na vhakomana na vharathu vha si vha malofhani vhone vha vha tshi khou shela kha inwi nga nḓila ḓe vha vha khou shela mulenzhe ngo tou fhambana ndi khou tou zwi humbula vhaṅwe vha matwinsi vha hashu vha mukegulu nga tshetshiḽa tshifhinga ndi vhone vho ya vha zama ya taken van naho zwi songo tou tshimbila ngo tou ralo hu na muṅwe wa muzwala na ene o ya a kona u vha mudededzi mara hafha ha hashu ha muṋe wanga ndi nga tou zwi amba kha vha tsinitsini na nṋe ndi nṋe muthu a yeṱhe ane o tou thoma khamusi uyo wana hezwo zwithu no vhidzwa upfhi degree zwine na ṋamusi ndi a ḓirwa khana ngazwo Miss P uri zwi a nṱuṱuwedza nga maanḓa uri hune ra bva hone na he nda swikelela hone o vha mafhungo uri a thi ngo itelwa favor nga muṅwe muthu a huna muṅwe muthu o nkokodzaho uri kha ri itise so ndo tou zwi vhona nyimele hayani ndo zwi vhona uri hei arali muthu a sa tou finya zwa khwaṱha hafhanoni zwithu a zwi nga tshimbili muthu a nga kona u swikelela zwine a khou kona u swikelela ndi ngazwo na ṋamusi ndi tshi pfa uri kha family kana kha muṱa wa hashu ndi nṋe muthu a yeṱhe o wanaho degree zwine zwi khou amba zwithu zwinzhi nga maanḓa kha nṋe hezwo zwithu kha muthu ano khou thetshelesa zwa zwino ane a vha uri u fhasi mahayani haningei ano khou pfhesesa ungari hashu ahuna muthu ane a vha na degree ahuna muthu ane zwawe zwa khou tshimbila zwavhuḓi ndi khwine ndi tou ḓinyamela ni nga ri mini khae nṋe ndi nga ri u khou tea u konḓelela nga maanḓa ende a huna tshithu tshine muthu a ḓo ṱoḓa a u ṋetshedza tshone u tea u tou lwa u tshi vuwa u ḓiṋekedzele kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa khou tshi ita ende u tshi ita tshithu u tea u thoma wa tshi funa arali wa ita tshithu sa tshi funi tshi vha nga mushumo ndi ngazwo nono mushumo une nda khou ita zwa zwino a u vhuwa nga ndi mushumo ndi vho tonga ndi zwithu zwine nda vha uri ndi tou zwi funa ndi ngazwo na musi ndi tshi bva ndi tshi ḓa mushumoni ndi vha ndi sa khou ṱoḓa mushumoni ndi vha ndi khou ṱoḓa u ita zwithu zwine nda zwi funa
ndi chipfedza ndadova ndaholelwa nga u ita zwithu zwine ndazifuna azvitakadzi izvo zwithu Miss P zviyatakadza nga maanḓesa kha ri ḓo lavhelesa uri pfunzo ndi ya ndeme nga nḓila ḓe na musi ni tshi amba mafhungo a pfunzo u tou i vhona passion kha ini u amba zwori na vha ni tshi khou ḓiwana ni tshi khou ḓi zwi funa zwa mitambo fhedzi na futelela kha zwithu zwa pfunzo pfunzo ndi ya ndeme hani ngauri muthu anga dzula fhasi ari ndi a kona u ita zwigede na zwigede ndi tou vha na talente yazwo zwa amba uri zwa tshikolo a zwi na mushumo pfunzo ndi ya ndeme hani i khou shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha hoyu team ane ra khou mu vhona namusi pfunzo yo shela mulenzhe nga maanḓa yo shela mulenzhe nga maanḓa ende ndi nga zwi amba ndi sa timatimi zwa uri pfunzo ndi yone yo ita uri khamusi naho ndi nayo ye degree isa khou ntshumela zwa zwino Miss P mara pfunzo yo nthusa nga maanḓa uri ndi kone u ḓivha tshikene na tshikene o rovha isi pfunzo a thi tendi uri nda ḓo vha ndi hafha hune nda vha hone namusi pfunzo ndo i vhona uri i vhuṱhogwa zwavhuḓi ndi tshi thoma u ḓa fhano Alexander naho ndo ri ndi tshi wana heyo degree yanga Miss P nda ri ndi tshi thoma u ita zwo maketa nda vha zwa mushumo zwi khou tou konḓa u wanala ngeno tshikhuwani nda vho sokou uri zwezwi ndo lindela ndi khou ḓi apply mushumo ndi sa khou i wana nda vha ndi khou isa phanḓa na zwa pfunzo mara ndi kha ḓi ita zwezwi zwine nda zwi funa zwa mitambo mara ndi nga zwi amba ndi khou ṱuṱuwedza muthu uri arali u kha ḓi tou thoma tshikolo kha vha tou futelela nga maanḓa kha zwa tshikolo ngori a huna tshithu tshine wa nga kona u tshi swikelela u songo thoma wa ya tshikoloni u songo thoma wa kona u vha na nḓivho ndo pfa iṅwe mbekamishumo nayo ye nda vha nayo Miss P ine ndo pfa i tshi tonga i khou tou amba na nṋe ndi yavho Matsila vha tshi khou amba nga he vha thoma hone vho swika hone nda tou pfa unga vha khou tou amba vhutshilo hanga vho tou vhona uri vho zwi vhonisa hani nda ḓivhudzisa uri vho tou zwi vhonisa hani uri ndi hone vhutshilo hanga ndo tou pfa vha tshi khou tou amba na nṋe ngori pfunzo i ita uri muṅwe na muṅwe a kone u swikelela miḽoro yawe nṋe nda ndi na muḽoro wo ḓi vhona ndi muthu ane nga tshikhuwa zwi vhidzwa pfhi environmentalist hezwo zwithu nda ndi nga swikelela arali ndi songo ya tshikoloni ndo ri ndi tshi thoma University ya Venḓa nahone a songo leluwa zwo vha songo leluwa na luthihi Miss P ngori nṋe ri khou bva zwikoloni zwa mahayani hune khamusi ni a wana ni tshi khou funḓedziwa ni khou ḓi tou funḓedziwa na nga Tshivenḓa na ri ni tshi vho ya university zwa zwino na vha ni khou funziwa nga muthu ono bva Tanzania na muthu ono bva Congo ane ha ḓivhi Tshivenḓa ni tea u ngo tou ṱavhanya ni zwi fare hezwiḽa zwithu ni kone u pfhesesa zwine zwa songo leluwa na luthihi mara ngori nda ndo ḓi funga uri heyi pfunzo ndi ḓo isa phanḓa a thi nyagi u fana na family yanga ine ho vha sathu wana muthihi ono vhuya bvelela nga hezwi zwa pfunzo nda ḓivhudza uri ndi ḓo isa phanḓa naho zwi tshi khou konḓa naho masheleni a siho ndi ḓo isa phanḓa ende ndo isa phanḓa nda vhuya nda ṱhabudza ngori nda ndo ḓivhudza uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea hovhu vhutshilo vhu ṱoḓa balance zwavhuḓi ndi zwone hu na tshikolo tshine ri a tshi ṱhoga fhedzi dovha havha na tshenzhemo dzine ra ṱangana nadzo musi ri tshi khou tshila havha na zwine ra guda nga khadzo hedzo tshenzhemo kha inwi no swika he na ḓiwana ni khou dzula na khaladzi yanu ni vhavhili vhabebi vhavheu vha Alexander zwino amba uri vha tshi khou shambira ngeno tshikhuwani zwa ni funḓedza mini sa izwi ni munna zwa ni funḓedza mini zwo mfunḓedza vhuḓifhinduleli Miss P ngori ro sala ri vhavhili ngo tou rala nda ndi tshi vho tonga netho ya muḓi ngori vha tshi tou ri rumela masheleni vha tshikhuwani kha aḽa masheleni u tea u maker sure uri grocery yo rengiwa zwiḽiwa zwi hone mugayo u hone u tshi khou ḓi tamba na maṱeki u khou ḓi tamba na maṱeki ni khou zwi vhona nda vha uri hoyu wa khaladzi na ene o ḓi tou zwi vhona uri zwithu zwa zwikolo nga nḓila ngori ro aluwa ri vhavhili o vha tshi ḓi tama mafhungo o bika no ita nga u tou ralo mara ndo vha ndi murangaphanḓa hafha layani ende zwa zwithu zwo mpfunza uri ndi kone u ḓivha uri murangaphanḓa ndi mini ndi kha ḓivha muthu muṱuku ende zwa zwithu ndi sokou pfhesesa uri ndi zwone zwo nyita uri ndi vhe muthu ane nda vha ene ḓuvha ḽa ṋamusi ngori mukala vha tshi tou vhuya kha musi nga anea mafhungo a December anea vha tshi vhuya na zwiambaro na mini ngo tou ralo so hezwo zwittu zwa mpfunza zwithu zwinzhi nga maanḓa zwo mpfunza uri ndi kone u vha na vhuḓifhinduleli ndi kha ḓivha muṱuku ngo vha hone ha mukegulu afha yani ṅwaha woṱhe mukala vha tshi khou vhuya ṅwaha u tshi fhela kani zwo vha zwone zwo ita uri ni sendamelese kha mukegulu khaladzi a sendamelese nga maanḓesa kha mukala ya ri nga tou amba ngo tou ralo ngori thi zwino mukegulu ho vhuya vha ri ngori vha tshi ḓa vha tshi dzula ngeno tshikhuwani mara vha tshi dovha vha vhuya so ndo zwi vhona challenges vha tshi ṱangana nadzo mukegulu vha vha muthu ane
ari soko ri khamusi u ita sa tsumbo ndiko nyago ya lwendoni for example khamusi u ita tsumbo ya Cape Town wamba na mukala wa re ndandiko nyago ya lwendoni ndakhombela masheleni ezwo zwithu vha nga ḓo ya vha zwi pfesesa luthihi mara zwo zwino mukegulu wa muthu ane vha tshi ita zwo fara fhaḽa na fhaḽa u itela uri at least ri songo to lindela tshelede dzi no khou bva makhuwani ndi khou zwi humbula vha vha tshi wa vha tshi vuwa mukegulu vha tshi khou shuma tieni ḓamani hezwiḽa zwithu zwo mpfundedza zwithu zwinzhi ndi zwone zwo ita uri ndi vhe tsinisa navho ngori nda ndi khou kona u zwi vhona uri zwe vha tshi khou ṱangana nazwo zwi tshi vhavha nga maanḓa vha tshi nṱalutshedza vha ri vha tshi ya hu tshi pfhi vha tshi fhiwa bag na dzhena tieni ni khou yo u shuma hezwi ni tshi yo shuma ni tshi vhuya heiḽa saga i tea u vha yo ḓala nga dziḽa tie dze na vha ni khou dzi ika hangei iṅwe na iṅwe ya kaliwa ni sathu tshaisa i tshi kaliwa ane a vha uri o kalisesa nga maanḓa ndi ene ane a ḓo hola khamusi a hola zwavhuḓi nyana arali wa ya wa vha u songo katie nnzhi ngo to ralo zwi vha zwi khou ḓi ya na masheleni ane o ḓo a hola ngo to ralo nṋe nda kona u zwi vhona uri havha muthu vha khou zama nga nḓila dzoṱhe uri ri kone u vha na vhutshilo hune ha vha uri vhukhwiḽi nyana na vhaṅwe ndi zwone zwo ita uri ndi vhe tsinisa navho na zwino ri kha ḓi vha ro farana nga maanḓa mara na uri ini na ni tshi ri khamusi ni khou rwa khaladzi vhaḓiri ni imelela tshifhinga tshoṱhe kha tshiṅwe na tshiṅwe a zwone khamusi ndi nga zwo tori nṋe ndi fana nga maanḓa na mukegulu na nga tshivhumbeo ri a fana nga maanḓa zwino hoyu wa khaladzi na nga muvhili na nga tshiṅwe na tshiṅwe u fana na mukalaha khamusi ndi hezwo zwithu zwo itaho ngo to ralo ya ri khou pfha Timmy a tshi khou amba mafhungo a environmental science o dzhena tshikolo zwiḽa zwa fhedza zwino aya mafhungo a bola lutamo lwa bola lwo to dzhena nga ngomu ngauri hu no u funa bola uri ri khou i funela kule ha mafhungo o ṱoḓa uri ndi dzhene nga ngomu na nṋe ndi vhe muṅwe wa vhabveledzi ndi ḓivhese nga maanḓesa nga ya mafhungo a bola lutamo lwo simuwa bva ngafhi holo lutamo lwo simuwa bva ndi zwithu zwa kale nga maanḓa ndi kha ḓi to aluwa ni ngei Musunda hawana muṅwe muthannga ono vhidzwa upfhi mukonḓi ne mukombame o vha tshi tshimbila o fara radio ḽa muno ndi zwone zwithu zwo ita uri ndi funesa radio ho vha na muṅwe muhashi kale a tshi vhidzwa upfhi ndi khou to humbula nga dzina a tshi pfhi Tshondongolo hoḽa munna o ita uri ndi fune radio nga maanḓa mara kha zwa mitambo muthu o ita uri ndi fune zwa mitambo ndi Ed Shine Pos vhane vha mu ḓivha nga ndi ḽizhaka nḓila hafha kha mafhungo aya a zwa mitambo o vha ngori nṋe ndo bebelwa Musundo ene ndi muthu wa Maṱavhela ndi nga tori Mufuli ngo ralo hune a u tou vha kule na kule na hafho nda bebelwa hone zwino hezwo zwithu zwa sokou sumbedzisa uri zwi a konadzea a zwi ambi hune muthu a bva hone khoyu Ed Shine Pos u bva haningei Maṱavhela Mufuli mara khoyu nga hetsho tshifhinga o vha tshi khou shuma kha khamphani ndo vhidzwa upfhi Soccer Ladum ine ndi kick off nga hetsho tshifhinga Soccer Ladum a sathu vha hone sorry a khou shuma kha khamphani ino vhidzwa upfhi Kick Off ine ndi magazine i ṅwala zwa mitambo a ḓa shuma na ngo fhambana no shuma kha dzi khamphani nnzhi nga maanḓa hezwiḽa zwithu ndi zwone zwo nṱuṱuwedzaho nga maanḓa uri zwi a konadzea na musi u tshi khou bva mahayani o no nga vho Musunda haningei vho Shakadza vho Musodi a zwi ambi tshithu uri iwe bva gai tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea ende ndi zwone zwithu zwo ita uri ndi funese zwa mitambo nda dovha hafhu ndo vha ndi tshi tamba nga maanḓa vhambi vha ri nda ndi tshi kona a thi ḓivhi thi zwino u nga si ḓi ambe zwi vho tonga u khou ḓi kukumusa mara vha ri ndo vha ndi tshi kona u i tamba so ndi tshiṅwe tshithu zwo ita uri ndi funesa nga maanḓa hezwi zwa mitambo u tamba no bola zwone zwo zwi tshi ni lutanya na khaladzi yanu nda ndi tshi bva nga matsheloni nda dovha nda vhuya ngaḽo nda ndi tshi bva nga matsheloni nda dovha nda vhuya ngaḽo ngori nda ndi tshi tamba no ḽa zwiḽiwa nda sa ḽi no ḽa ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ino mbekanyamushumo ndi Rodigeda ro dzula na muyeni washu kha ḓuvha ḽa ṋamusi ane avha Timmy T Maranda ane avha uri ndi mubveledzi wa mbekanyamushumo ya zwa mitambo hafhaḽa kha Metro FM ndi ṅwana wa hayani ndi muvenḓa ane ri a fanela u sedza khaye uri arali o zwi kona mathina hu na nṱha hune vhathu vha kha ḓi tea u ya hone musi vhathu vha tshi lavhelesa mishumo ine ya vha hone hafhanoni kha khasho vha funa u lavhelesa uri hai a i tou vha Phalaphala FM fhedzi ine muthu a nga ṱoḓa tshikhala khayo mathina muthu ndi a khokhonya na hafhanoni huṅwe hoṱhe ho yaho ngo fhambana bola yo vha i tshi khou ni lutanya nga mafhio mafhungo ini na ni tou vha ni sa iti nnzhi vhuyayani na nnzhi vho tou zwi itisani
Hey, ndani muthu ane sabuya yani tizona. Ndani chikari ndobva ngalo ngamacheloni. Ndabuya ngalo ngamadekwana. Ndobva ngamacheloni ndabuya ngamadekwana ngori ndido tuwana abano ndiratwara tamba match. Uchichaya aba bamwe bari artu rio tamba mu ndatwanda utamba ninge. Nduri duwa lote lashe rofela duwa lote ndi bolani. Ngori ndoba ndichifuna ngamana. Mara mapungo akoko na masogisi pizza sakubiu pizza chiwana zgo nukandu yo Taylor. Hey, aizondisona. Zvinochinja asafana nezvimwe. Acha divana zora pendiriza Timmy. Kezvila musi ni chitoto mudiva zori ngangozo kuma zvikhala zvione ngauri asi vatu panjibono zvidiva wambanga radio wambanga zva mitambo wambanga chimwe chimwe mwana mumwe todo hasha mwana mumwe todo vapa panda zvabubveredziwa navanji vachitori ngauri atingoona zohasha iri ndiye ngange inovya navana rutamo narutodo hasha. Hey, ndandi muhashi Miss B ndotoma ndi muhashi zvabubveredzi zodhiroda ndikotozvumbura zvabudhi ndandi ngori mukala saizvotodhi zviyamba mune wanga baba vachikoshambira Alexander mapeloni yangu anda ndichidhidha Alexander ndichidhodhara richibuya chikoro chichivhura rakona kubuya reayani zvino ndari ndodha ndonofedza dzipfunzo dzanga ndonotapudza pfunzo dzanga dza University of Venda ndoimera uyo uambara magaweni ngori ndova ndi muthu wa radio ndandikotekeresa radio limwe dhuva ndari ndikotekeresa radio ngori ndachifunesa ngamanda zva mitambo ndafonera kaimwe ya radio station neyavori ndi apa Alexander ndikotoamba nga zva bhora muhashi ngachenecho chifhinga ova achipfi Shakes Kungwane, the late Shakes Kungwane onolova zva zvino ova achitamba katimu ya Kaizer Chiefs vatu vachimudhiva vachiri Shakes Kungwane muthu odumawo ngamanda muthu ane adhibe ngamanda odishuma nakaSABC oshuma nakamadzanga anopambana ngotoraro ndari ndichikoamba naye eliya dhuva ngori aine muhashi ndichitopedza ndisati udhiropa foni ambodhiri ndikomberero machero ude apa station machero ude uthoma ushuma nanini hova one uhari wahanga ono muyani ngotoraro ngandhani yandivo yena vani nayo ngandhani yandivo ndava ndinayo fedzi arali nani chikozvifuna ngendira zva mitambo apa environmental science nani kutodhani environmental science atitsinova bhebi vangasitende zvadzibhora nazvizvori iwo khonyagova zva TV nohasha vavasazvitedi izvo zvithu nozvipfesa vasazvipfesesi vachisokopfunga uri hai izvi zvithu zvidomukakisa izvi zvithu zvino nendavori ndari ndikangotoita umeka sure uri ndizvibalance zothe ngapa zva chikoro zvive zvikochimbira nazvo apa zvinoenda zvifunavo zvive zvikochimbira zvazvongoreruwa naruti MSP mara ndokono umeka sure chimwe nachimwe hezvi ndikositogomera zva chikoro ndingazondobva ndasvikelela yedegree ya environmental science nanga apa zvinoenda zvifunavo zvavo hasha zova muhashi wa radio ndadhiva nazvo ndikodhizviita ngathungo ngori muthu angasikotohombulori hakamsi adhoboita sports science zvimwe nazvimwe zoyerawo ngandingeika sports pedzi ndikokonopfesesa azvingoreriwa pedzi mabhebhi vanamusi ndibona ungari vakuita mushomo wabudhi ngamandisa ngori wangaya wava kuti zo ndikunyangoimbai topa pachita chimani yogudhira chikono zvezvozoimba ndandanasayena sokuimba pedzi chimani yogudhira zvezvoimba chikoloni ara muthu ari ndikotodohasha vadori achimbirani izvo zvino avachatofana navo avachatokondesa ngotoraro pedzi ini nofupedza nguro dzanonga 2004 magidi mbiri ina napesa nichimamwana mbero dzanonga 2010 zvamburi nopedza mimwe inosvikisa yarati nisina mberero dzano hobo woitemi naone nani kudhipani zvozonori ndori ngonowana dzimberero dzano mbudziso Miss P iyankwama ngamanda ngori sazvindodhi zviyamba uri hayani mune wanga wawona kunokushuma baba wote ende baba sikuru shuma mushumo topfi khoyo ngotoraro baba koshuma khamuthu zvavo sokuita uri ndari ndichifedza ngamwa zvabudhi ndopedza nga 2003 ndandikote graduate nga 2004 hawo sokuri zvezvila mwa wanga officer wa university ndoba ndikojena chikoro nga bazara inovidzwa pfi TEFSA or NEFSA zvazvino vaividza ngotoraro
nga ṅwaha wo fhedzisela a i ngo badela and also uri nda ndi khou feila lini MSP nṋe tshithu tshi no vhidzwa fail nda sa tshi ḓivhi a mafhungo uri vha na mafhungo a dzi budget kha ono ḽa ṅwaha wo fhedzisela so a si nṋe ndi ndoṱhe ndi nga ri vhana vhanzhi vha songo badelwa ya songo vha badela ya fhedza na nṋe zwa ḓivha zwo ḓi tou ralo nda vha ndi tshi khou koloda masheleni no swika 7,000 uri ndi yo graduate zwa mbalelo yo graduate ngauri nda ndi si nayo heyo 7,000 ngori mukala vha sa khou tou shuma fhethu hune vha vha nayo heyo tshelede and nda sokou pfha uri ndi vha ndi khou vha lemedza ngori vha vha khou ḓizama na hezwo zwiṱuku na masheleni uri ndi kone u registara ubva kha ṅwaha wo tou thoma vha tou swika kha ṅwaha wa vhuraru zwino zwari zwi tshi ḓi ya phanḓa nda ḓi zwi vhona uri mukala vha khou zama mara zwi khou konḓa uri vha i wane heyo masheleni nda vho tou ḓa ngeno tshikhuwani uri ndi ḓe ndi shambile na nṋe uri ndi ḓe ndi shume ndi kone u wana hayo masheleni a heyo 7,000 ine ya khou ḓi gonya ngori hu na dzi interest ṅwaha muṅwe na muṅwe ya ḓi ya nṱha i vha i khou ya nṱha nga zwiṱuku nga zwiṱuku nda vhuya nda shuma nda vhuya nda swikelela heiḽa tshelede ndi khou ḓi thusana nga mukegulu vhane zwa zwino vho no ḓi lovha vha pfhi vho Nyamukamaḓi vha vha makhulu wanga vha vha tshi zama vha tshi khou ḓi hola ndi zwezwo ya mundende vha tshi ḓi zama vha sokotedza vha ri kheyo iṅwe ndi ḓo ḓi engedza kha ine heiḽa ine nda khou vhea yone so ndo ḓa nda shuma tshikhuwani ndi khou shuma mashophoni ndi khou ḓi tou shuma u paka stock hezwi no vhidzwa pfhi merchandise nda vhuya nda shuma nda vhuya nda heiḽa tshelede nda i shuma ya tou swika yo swika nga ṅwaha wa 2010 nda ya nda badela ndi tshi fhedza u badela nda wana ndo phasa zwo mbavha nga maanḓa hezwo zwithu uri ndo fhedza miṅwaha ya 6 yoṱhe ine nda ḓo vha na degree yanga khamusi nga ṅwaha wa 2004 mara ndo fhedza ndo i wana nga 2010 ine ya ndi sokou pfha ngayo zwo ndengisa nyana hezwiḽa zwithu a ni ngo paka zwiambaro fhedzi na zwithu mashophoni no dovha hafhu na rengisa dzi phoḽisi musi ni fhano Johannesburg a zwo ngo leluwa kha muswa wa Namusi ngauri muswa anga ḓi vhudza uri ndi a kona nṋe musi ene ndi tou zwi ḓivha nda zwi fhedza uri nṋe ndo phasa a thi khou yo ita hezwo nṋe ndi ḓo ita zwiṅwe zwithu zwi no tonga vhugevhenga kana u ita zwiṅwe zwithu zwine zwa vha uri zwi nga fhedzisela zwi tshi khou tshinya vhumatshelo hawe fhedzi ini a ni ngo nanga u ita vhugevhenga a ni ngo nanga u ita zwiṅwe zwithu zwine zwa vha uri zwo bva nnḓa nḓila no nanga uri ndi khwine niye ni shume naho u mushumo une nga hetsho tshifhinga ndi khou amba uri ndi khou lingedza u humbula uri ni tshi tou zwi ḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri ndi da vhuṱanzi fhelela uri ndo phasa zwino ndi vho paka zwiambaro a zwi ngo leluwa na luthihi kha muswa ane a khou thetshelesa nga tshino tshifhinga ane kha musi kha nyimele ine ya fana na yaṋu ni nga ri mini gai nṋe ndi nga ri tshiṅwe tshifhinga u tea u sedza nyimele ine wavha ine u bva khayo hayani wa sa nyaga u ḓipambedza na muṅwe muthu nyimele ya Miss P nga si fane na ya hashu ya Miss P ya hashu nga si fane na ya haṋu Miss P so tshiṅwe tshifhinga ndi u ḓiṱanganedza uri ndi bva muṱani wa hani a thongo nyaga u dzhenisela mutsiko vhabebi nga hetsho tshifhinga ndi khou zwi uri vha nga si kone u swikelela heyo tshelede ya 7,000 you know zwine nda sokou ḓivhudza uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea arali wo ḓivhudza ende kha mushumo ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi vhuḓi Miss P ndi khou shuma mushumo wo rengisa dzi phoḽisi wa mushumo une u lemela nga maanḓa zwi vhavha nga maanḓa kha musi no ya tshikoloni Miss P na wana uri vhathu vhanzhi vha vho lavhelela zwithu zwinzhi nga maanḓa na vhathu ne wana vha tshi vha sokou thoma u amba nga thungo vha tshi ri o ya tshikoloni mara khoyu vho tou ima zwiṱaraṱani na badani a tshi khou rengisa dzi phoḽisi vhaṅwe vha ri o ya tshikoloni mara khoyu u vho shuma u paka migayo na zwiḽiwa zwa dzinngwa hezwo zwithu zwi a vhavha nga maanḓa wo ya tshikoloni una wo ḓivhona uri vhumatshelo au u khou nyaga u vhona ho swikelelo kana u tshi fanela nga iṅwe nḓila wa wana zwi sa khou tou tshimbilisa nga iyo nḓila yawe a tshi khou zwithu nga funisa ngayo so vhutshiloni a zwi itei uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhe tshi khou tshimbila nga nḓila ine wa funa ngayo a zwi itei zwa itea nga u tou ralo muṅwe na muṅwe a ḓo vha na tshine a tshi tama vhutshiloni hawe mara nṋe nda sokou pfhesesa uri nga hetshiḽa tshifhinga ndi stage tshine ndi khou tea u thoma nda pfuka khatsho hezwiḽa zwithu zwo nthusa nga maanḓa zwo kona u thoma hafhu zwa mpfunza uri wa wana tshithu u tea u dovha wa faresa ngori ndi a zwi ḓivha uri zwi a konḓa zwi a lemela vhaṅwe na muṅwe na muṅwe u nyaga u ḓivhona afha hune nṋe ra vha hone zwa zwino so hezwiḽa zwithu u vha hangei fhasi zwo nthusa nga maanḓa makhulu vhe na vha amba zwori vho shela mulenzhe nga maanḓesa ngauri vha vha tshi khou ḓi ni ṋekedza vha khou ḓi sokotedza uri muḓulu khe tshimbilo yo ḓadzisa vhege
Nisa to graduate. Miss P. Bambo dirisi. And then not amanga manda. Bo hone woda graduation ya nurubani bo nuri. Ila mishumo ya boki. Natipani. Miss P. Ndimbeba khotsi abana kwamba bona. So ezathu zwine ni kombona ndiko sedza pasi so nduri ndiko sikupfunga uri nikhonkumisela murahu nyana zvikombaba nga maanda ngori ndori ndichikoshuma ndandikonya uri vave proud vakona umbona ndichikuambara gaweni sazvo ndanditalutshedza zvone uri ndine watothoma kha family yasho uri ndikona uambara ilo gaweni hotosala vege mbili uri ndiye ndiyoambara ndonobhadhela ndonofedza ndikonozumura ndoya univene ngati 2010 ndaenda bhadhela ndichikwamba na school administrator chavo rini ngachechila chipinga vava chipfipo vokaku vari no Maranda nopasa ndari kushumisa chifani chinobidza murovedzi ngechila chipinga ngori ndodha ndachinja ndakunoshumisa ichi cha mukara vari murovedzi nopasa ndavuyela ngeno chikwani ndingeno chikwani ndava ndikuwana kholo yori mukegulu vorisiya hotosala vege ntiyo uri ndiyo ndoambara Miss P vachivozvidiva zvoti ndopasa atongo chadova ndatuwa navo ndotuwa ndaenda graduata rova vulunga sai vege ndao ndandikoone ndikoyoambara izvo zvithu zvambava nga maanda nanamusi ndi zvimwe zvithu zvine ndiyapfa uri ndazumbulesa nga maanda zvamukhumisela murahu nyana ndiko takalela uri ngokona zviamba zvavhuḓi nga nṱhani ya uri huna vhaṅwe vhathu vhane vha vhori vha khou ḓipfukekanya kha nyimelo yo fana na yaṋu hune wana uri muthu o namba ḓivhudza uri ndi khou namba nda nyama thi tsha ya phanḓa ngori muthu we nda ndi khou tshilela yene ha tsha tshila kana ha tsheho i dovha vha ya ṱhuṱhuwedzo yeyo ya uri namusi arali muthu ane wa u khou tshilela ene a si tsheho vhutshilo vhu kha ḓi tea u ya phanḓa u kha ḓi fanela u swikela miloro yawo wa ita na zwiṅwe zwa nṱhesa environmental science ni nayo ina pulane no i shumisa ione yo dzula luvondoni certificate chione luvondoni ndo chivea zwa zwino ndikasoko uri zwi a to konḓa u i fhindula imbudziso yanu Miss P ngori ndi funa nga maanḓa environmental science ngori kha nṋe i amba zwithu zwinzhi nga maanḓa uri zwi a konadzea zwi sa ambi tshithu uri u bva gai kana wo thoma tshikolo Musunda kana wo dzhena Ladzani primary school wo ya wa dzhena Robert Mbulungeni hanefha Robert Mbulungeni ndo uri ndi tshi phasa ho vha hu nṋe ndoṱhe mutukana o phasaho yeṱhe kha klasi mbili dza A na B ndaya ndi tshi wana heyi certificate naho na zwino i sa ntshumeli tshithu naho hapfi ndi mutahabvu ahuna muṅwe muthu anga i dzhiela certificate ahuna muṅwe muthu ane anga i dzhiela degree zwino hezwo zwithu ndi ḓirwa khana ngazwo nga maanḓa Miss P uri zwi a konadzea naho i sa ntshumeli zwi vha zwi si na ndavha kha nṋe zwine zwa tou vha uri ndi zwa nṱhesa kha nṋe ndi zwa uri ndo kona u i swikelela naho ndi tshi khou bva kha muṱa une zwo vha u tshi tou zwi humbulela wa si nga si tende uri zwi ḓo konadzea ngori u ya yunivesithi ngo tou ralo ndi masheleni zwi a ḓura nga maanḓa u ya tou swikelela u tshi vhuya u tshi fhedza na vhuḓifhinduleli vhuhulu nga maanḓa kha iwe muṋe ngori u tea u make sure uri hu khou ṅwalwa dzi assignment hu khou itiwa dzi project hu itiwa zwithu zwinzhi zwo fhambananaho uri vhuya u i swikelele iyo degree zwino naho i sa ntshumeli maybe nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha i ḓo ntshumela matshudeni a murole wa vhufumi na vhuvhili vhakati zwino vha kha tshifhinga tshine tshino tsho fhisesa vha tsini u ṅwala trial dzavho vha ye vha ṅwale mulingo wavho wo fhela ṅwaha u wana vhaṅwe vha tshi amba uri nṋe ndi nga si zwi swikelele musi zwi a fana ha shupu u sina na masheleni u sina na mini thi nga yi tshikoloni musi thi nga yi phanḓa ndi khou ṱoḓa uri ni ambe na muswa ane a khou pfhesesa u nga ri a zwi tsha ḓo konadzea ngori a huna masheleni nothi ngori a koni zwi amba zwo tshiṅwe tshifhinga zwi ita na uri hoyo muthu a nyame a pfha uri zwi thusa mini ndi vhalese nga maanḓa zwi ḓo nthusa mini no amba mafhungo uri vha u sina masheleni hayani fhedzi ho vha na nefsas ine ya vha uri yo shuma amba navho Miss P ndi nga ri u mutshudeni khamusi u kha ḓo tou tutuwa kha ḓi bva fhasi u tea u ita dzi tsedzuluso u ḓi vhudza uri
naho hava usina masheleni ayani hano maḓuvha futhi matshudeni ano maḓuvha una dzi khamphani nnzhi nga maanḓa dzine dzi a thusa vhathu vhane vha kona. Zwine nga to vha vhudza ndi zwori u songo vha ṅwana ane yavha uri u khou sokou phasa, u tea u phasa nga dzi distinction, u tea u phasa nga dzi subject, u tea u dzhia dzi number 1. Zwezwo zwine nda vha ndi khou zwi itisa zwone ngori nda tshi zwi ḓivha zwori Miss P hashu vha nga si kone u mbadelela arali ndi khou nyago yavho bo UNISA kana kha dzi university khulwane dzine khamusi ndi nga si kone u wana barazari. Hezwo nda tshi zwi ḓivha zwori vha nga si swikelele hezwo zwithu, mara nda ri uri ndi kone u swikelela ndi tea u phasa zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi tea u phasa no to bva murahu ndo zwi amba uri ndo vha ndi tshi dzhia number 1 nda dzhia number 2 nda tshi ri ndo fhiriwa nda ndi tshi zwa tshi mbavha nga maanḓa, no to lila nda tshi lila uri hayi ndi nga si fhiriwe nga mukene. So nda ndi muthu ane nda ndi sa nyaga u fhiriwa. So khamusi kha mutshudeni ane avha uri u khou dzhena tshikolo zwa zwino u tea u phasa zwavhuḓi uri u kone u wana khamusi dzi khamphani kana dzi bazari dzi khou tou lwela uri hayi khuvha hoyu ndi washu ri khou nyaga u misa tshikoloni. Hezwo u zwi koniswa nga murahu musi arali wavha uri wo phasa zwavhuḓi. U songo phasa zwavhuḓi ndi nyana ṱoḓa u dzhenisa masheleni yawe kha muthu ane anga u phasa zwavhuḓi. So zwi thoma hanefho kha uri muthu u tea u tou finyezwa khwaṱa a phasa kha dzi subject dzawe zwavhuḓi. A dovha a maker sure uri kana a ita uri avhe a khou ita dzi subject dzine ano maḓuvha zwithu zwino nga vho maths na vho science zwine zwi a thusa nga maanḓa. Nṋe naho ndo vha ndi sa tou kona nga tou ralo maths ndo fhedza ndo u phasa university. Ngori na ni khou lwa Khezo a ri lavhelese musi ni tshi vho dzhena nga ngeno kha khasho no sumbedza uri no thoma na ḓi hasha nyana hafha Alex Community Radio Station. A ri ḓo lavhelesa uri ila community radio station musi ni sathu ḓa fhano kha koporasi ya khasho ḽa Afrika Tshipembe yo ni fhaṱa nga nḓila ḓe? Yo mphaṱa nga maanḓa. Futhi ndi nga to dovha hafhu nda fha na tsivhudzo kha vhathu uri ndi zwa ndi khou ṱangana na vhathu hafha hanefha kha koporasi vha tshi ri u to swikisa hani na nṋe ri khou nyaga u dzhena avho hafho na nṋe zwine zwa vha khwine ndi musi wo ya wa thoma haningei fhasi u pfumbudziwe u kone u vha muthu ane yavha uri u a ḓivha mushumo wawo. So na nṋe ndi khou pfha uri Alex FM ine a i ngo tou mpfumbudza fhedzi Miss P, yo dovha hafhu ya nthusa nge ya nyisa tshikoloni. Ndo ya nda ita zwino vhidzwa pfhi nga tshikhuwa public relation, zwine zwo nthusa nga maanḓa kha heiḽa public relation ndi khou ita Boston Media House ndi khou tou zwi vha tou mbadelela nda nga swikelela uri badele hezwo zwithu. Na license ine yo driver ndo i wana nga ine Alex FM ine nda ndi khou tou volunteera u hashanga ngori kha dzi community radio station Miss P a u tou holiwa ngori masheleni hawo. So nṋe nda sa khou tou yela masheleni hangei nda ndi khou yo u ḓipfumbudza uri ndi kone u guda. Ndi muhashi ende ndo vha ndi tshi tou funa no hasha. So nda ndi muthu ane nda tshi nga hasha naho ndi sa holeliwi zwa zwo ḓi luga, as long as ndi murahu khudza ipfhi nda vha ndi khou hasha kha nṋe zwa zwo luga. Tshi zwa Bala FM Timmy ono shuma Radio 2000 hune u kha ḓi shuma hone na zwino ono shuma SAFM zwino shuma Metro FM. Ri tshi khou amba zwino u shuma radio mbili nga tshifhinga tshithihi, Radio 2000 na Metro FM. Ndi khou ambesa a ri lavhelesa uri fhano kha koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe na ḓa na dzhenisani. Ndo ya ndo dzhena nga ṅwaha wa 2016. Ndi ṅwaha we nda thoma u mala mufumakadzi nga 2016. Ndo tshentsha na tshifani tshanga nga 2016. Ndi nga tori kha nṋe ho vha na vhutshilo hanga u tou tshentsha ngo tou ṱavhanya nga tshetshiḽa tshifhinga. Ndi nga tori nga 2016 ndi ye nda kona u vhona zwithu zwinzhi zwi khou thoma u tshintsha vhutshiloni yanga. Ngori nda ndi khou shumisa tshifani tsha mulovhedzi hezwi ndo zwi amba. Ndi mutupo wa mukegulu nda ya nda tshentsha tshifani nda ḓivhidza tshifani tsha mukalaha tshine tsha vhidzwa pfhi ndi tsha Maranda. Ndo ri u tshintsha hetsho tshifani nda vha ndi khou dzhia na mufumakadzi ngori nga hetsho tshifhinga nda ndi khou mala ndi khou ḓivhudza uri arali nda ri ndi khou mala mufumakadzi nda vha ndi khou mu ḓisa ara vha ri khou vhidza tshifani tshisoni a zwi nga iti. So nda thoma nda lugisa mafhungo anga a vha right. So nga ṅwaha wa 2016 vhaṅwe ndi khou tou humbula muṅwe wa mubveledzi a tshi khou shuma fhano nga honouḽa ṅwaha o sokou pfha upfhi hu na muṅwe muthu ono hasha kha phalaphala kha Alex FM ane u kona nga maanḓa hezwi zwa mitambo. Ndi muhashi wa bvumo nga maanḓa. Nṋe nda sa zwi ḓivhi zori vhathu vha ntevhela ngo tou ralo. Vhathu vha tshi ḓi mbona ndi khou ḓi ya
ngori nga tla tshifhinga ndandi kweta na zwa television ndandi kushuma kha imwe television ino vhidzwa pfi AN7 nga tsho tshifhinga ine ndi nga zwi amba Miss P uri hai television mudifho wayo nda thongo to funesa nga maanḓa ndo funesa mudifho uri hafha radio so nga 2016 ndo to nda to tevheliwa ni nga Alex FM apfi mishumo ya ro ipfa mishumo ya ri khou ivona ri khombela uri u ḓe kha radio 2000 nga 2016 ndi tshi khou ḓo bveledza ndi tshi ḓa nda sa khou ḓo hasha lini nda ndi khou ḓo bveledza mara ngori Alex FM ndi station kana ndi radio station ine a hune zwopfi una mubveledzi umuhashi uba mubveledzi wa dovha wa vha mini muhashi zwino zwashu zwo nthusa nga maanḓa uri ndi kone u ḓivha uri hu tshi pfi u bveledza ndo ita mini hu tshi pfi u hasha ndo ita mini so ndavha ndi khou ḓa ngeno nda sa khou ḓa ndi sa khou vha muhashi lini nda khou ḓo vha mubveledzi wa mbekanyamishumo ino vhidzwa pfi Game On nda ndi khou ḓo bveledza Andile Ncube nga hetsho tshifhinga nori mudifho wa television ani ngo funa ndi mini tshine sa tshifunesa nga television ndi mini tshine na tshifunesa nga radio hey television mani ina dzi make up mani ina zwithu zwinzhi mani zwino ndori ndi tshi khou thoma ngori ndo thoma kha radio nda kono zwe vhathu vha tshi khou ḓivhona mishumo yanga kha radio vha vho mbidza uri kha ndi ḓe mini ndi ite zwa TV ndavha ndi khou shuma kha AN7 ine zwa zwino no ḓivala tshavha hone mara ndari ndi tshi dzula fhasi nda zwi vhona uri hai nṋe zwithu ndi a zwi funa mara hai mara zwine nda zwi funesa zwi ya kha radio ngori radio ndo i funa na musi ndi kha ḓuvha muṱuku kha musi ndi ngori dzi TV dzo vha dzi siyo nga tsha tshifhinga nṋe ri kha ḓivha vhaṱuku ya so ndi zwone zwo ita uri ndi soko pfesa uri radio ndi lufuno lwanga lwa tou thoma ende zwi nga si vhela zwa zwo tshintsha hezwo ari tu vhavhudza ngoho radio i blind miya vhana ya Timmy ani ambi tshithu na sambe miya vhana tshiṅwe na tshiṅwe ngoho miya vhana kha ri ḓo lavhelesa uri miya vhana vho shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha thimu ndi ri khou vhona namusi ngauri na vha amba ni mili na mari hai hafho ni khou amba ngoho Miss P ndi dzula ndi tshi vhudza vhathu vha ri una iṅwe vese bibelini iri ane o wana mufumakadzi o wana mufarisi o wana mufumakadzi right nṋe nda ndi muthu ane nda ndo sokou ḓala ngori mafhungo ori ndi TV ndi radioni zwo vha zwi tshi nyita uri vhathu vhanzhi vha nḓivhe u swike ndo ri wana havhaḽa miya vhana vha kona u ndzhia fhasi vha mbeya fhasi vha ri hai hu vha si hone vhutshilo ndi hovhu so vho tshintsha zwithu zwinzhi nga maanḓa kha nṋe ende ndo ri vha dzhia ndi tshi vha vhea tsini ndi tshi vha sendedza tsini ndi tshi kona u vha mala nga 2016 na vhutshilo hanga kona u tshintsha so nṋe ndi soko pfha uri hune nda vha hone zwa zwino vho tamba role khulu nga maanḓa vho tamba phathi khulwane nga maanḓa vhutshiloni hanga uri ndi kone u swikelela zwoṱhe zwe nda kona u swikelela vha ri nga tshikhuwa behind every successful man there is a good woman ni nga ri mini kha miya vhana arali vha khou thetshelesa zwe yo ndi nga ri a vha ntshileli vho ntshintsha ndo vha ndi muthu ane vhathu vha ri nda ndi na ṱhoho yo manyana nda ndi muthu ane nda ndi sokou ḓala hoṱhe vho nyita uri ndi kone u vha ndzhenise mahanisi ni a ḓivha mahanisi Miss P mahanisi ni kone u sedza fhethu nthihi kha vhathu vhane vha vhori vha kha nḓowetshimu nga maanḓesa vhaswa vhano maḓuvha vha tsha tenda kha mbingano nori muthu a ṱoḓa mufarisi ni nga ri mini kha vhaswa vha namusi nṋe ndi nga ri na mudzimu vha ni farisa arali ni na mufarisi ḓo ndovholola mudzimu vha ni farisa arali ni na mufarisi so nṋe ndi khou pfha uri ndi soko pfhesesa uri naho wa vha wa tou swikelela tshiṅwe na tshiṅwe u nga vha u khou shuma kha Metro FM wa vha wo swikelela tshiṅwe mulula uri muṅwe na muṅwe na vha nawo mara wa vha u si na mufarisi zwi thusa ni zwi ḓi nyaga hu na muthu ane a ḓivha tsini nawo wa vha khou musi ni hafha radio 2000 na ni kha ḓi ṱoḓa Phalaphala FM uri ndi ṱoḓo ya Phalaphala FM fhedzi muloro waṋu u sa wedze ḓuvha ḽe na wana mushumo Metro FM uri no mbo ḓi bva radio 2000 a no vha ni khou ṱoḓa Phalaphala FM na sa ya Phalaphala FM zwino na vha ni khou tea u ya Metro FM ine ya uri ndi iṅwe ya dzi radio khulwanesa dza commercial fhano kha Afrika Tshipembe no ḓiphani yo ndi nga tou thoma nga tou ri Miss P muloro wa muthu muṅwe na muṅwe no bva nga ngei kha vhorini ono bva haningei mahayani ndi u nyaga u ḓivhona kha Phalaphala FM ngori Phalaphala FM ndi yone ine i amba na muthu muṅwe na muṅwe ane kana u masisi kana u gai
iyamba na mwana ngei so nṋe muloro wanga wo ḓivhona ndi hanefha Phalaphala FM mara zwo ri zwi songo to itea ngo to ralo nda soko livhuwa mudzimu uri hei khamusi mudzimu vha vho zwi vhona uri Timmy ini yani hangei ni songo to amba fhedzi na vhathu vho no amba Luvenḓa fhedzi ṱhogomelani na lushaka lwoṱhe lwa Afrika Tshipembe zwine nda khou zwi ita zwa zwino. Musi ni tshi vhudza khaladzi uri no wana mushumo nga 2016 afha SABC ori mini? Hei khaladzi anga ndi muthu ane u nsupporta nga maanḓa u ambesa u fhira nṋe ngori nṋe thi zwino nṋe thi muthu wo to amba thi muthu ane ndi muthu wo to kona u amba nga maanḓa naho nda ndi muhashi muthu a ḓi vhusa uri ni vha ni muhashi ni sa kona u amba mara o vha a tshi ḓi mphira nga mafhungo amba mara o vha muthu ane o vha a tshi nṱuṱuwedza nga maanḓa ndi khou tou zhumbula ndi tshi khou muṱalutshedza uri ndo wana mushumo afha SABC ndi khou thoma u hasha na mukala vha vha kha ḓi tshila nga tshila tshifhinga vha vha sathu ri sia ngori vho ri sia ṅwaha wo fhelaho nga uno ṅwedzi wa July vha vha sa zwi pfhesesi zwezwi zwa radio khaladzi anga ndi ene muthu a tshi kona u zwi pfhesesa uri hezwi zwithu zwi amba ndi zwithu zwihulwane nga maanḓa na mukegulu a thi ḓivhi uri vha vha tshi zwi pfhesesa na uri vhono vhuya vha mpfha ndi khou hasha na ḽiṅwe ḓuvha thi thembi uri vhono vhuya vha mpfha na ḽiṅwe ḓuvha. Zwino ngori khaladzi o litsha tshikolo a khou itela ini mulaedza une na vha naye khaye namusi ndi wari mini? Hei ni khou ri luṱanya Miss P zwino ngori zwine zwa vha no dza vhukuma ndi zwa uri nṋe ndi ye tshikoloni zwo dzhia miḽoro yawe tshiṅwe na tshiṅwe tshe a vha tshi khou ṱoḓa u tshi swikelela zwa zwi nga tsha konadzea ngori vha nga si kone u badela nṋe vha dovha badela na ene vha tea u badelela nṋe vha ite uri ndi kone u swikelela ndi ṱhaphudze pfunzo dzanga so zwine zwa khou amba zwa uri ene a nga si tsha dovha ya tshikoloni zwa zwino ndi nga to amba uri zwa zwino zwi khou amba zwithu zwinzhi kha nṋe ndi khou ḓifunga uri ndi ḓo mu thusa uri hoḽa muḽoro we a vha nawo ndi nga mu thusa hani uri a kone u swikelela miḽoro na a khou nyaga zwa zwino tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea zwa zwino ndi soko pfhesesa uri naho mukala vha si tshe muṋe washu vha tsheho ndi nga mu thusa uri a kone u swikelela hoḽa muḽoro. Metro FM na ḓa na dzhenani hei ndi nga to thoma ngori hai na zwo ri mini a ri thome SAFM ni kone uri tshimbidzo bva SAFM ngori thi ri nani radio 2000 na ya SAFM bva SAFM na ya Metro FM vhudzeni uri lwendo lwa ḓisa hani? Lwendo lo ḓa nga heyi nḓila Miss P sa izwi ndo ḓi zwi amba uri ndo thoma radio 2000 nga ṅwaha wa 2016 ndi khou ḓo producer Andile Ncube nga hetsho tshifhinga ha vha sokou vha no sa pfhesesana vhukatini ha Andile na vharangaphanḓa vha station nga hetsho tshifhinga zwa si tsha konadzea uri ndi shume na Andile nda vha fhedza ndi khou shuma na muṅwe mufumakadzi o no itwa Romi Titus ane na namusi ndi nga zwi amba uri ndi vhaṅwe vha mashaka nḓila vhe nda shuma navho vhane ndo guda zwinzhi nga maanḓa khavho nda shuma naye ndi hafho he ra swikelela ri tshi kona u wina dzi awadi tharu nga 2020 na 2021 ri khou wina the best radio show zwine zwi khou amba zwithu zwinzhi kha nṋe hezwo zwithu nga hetsho tshifhinga ro ndi tshi thoma u swika ho vha u tshi khou vhuya ḽiṅwe ḽa ḽishaka nḓila ḽine ḽa ḽi khou ḓo shuma kha radio 2000 ndi ḓo zwi humbula u ya vha na tshifhinga tshe ya vha hu vhidzwa pfhi khou itiwa zwithu zwino vhidzwa pfhi thi ḓi nga Tshivenḓa ri nga to zwi amba ra ri zwi ri mini zwi vhidzwa pfhi smallcast hezwiḽa zwine muthu a vha khou hasha a kha radio vha zwi ḓivha fhano thi zwi itiwa nga vhone fale ndi hezwiḽa zwino itiwa nga vhone fale na vho happy vha nga ngei kha Thobela na Mungana zwezwiḽa so ha vha u tshi khou ḓa Robert Marawa a tshi khou ḓo hasha zwa vha zwi khou to amba zwa uri Andile u ḓo vha o imanyana nṋe nda vho fhedza nda vha ndi khou shuma na Romi Titus kha radio 2000 ri tshi khou ita show ino vhidzwa pfhi the touchline ine ro wina zwiphuga zwiraru zwine na namusi ndo tshiṅwe tshone tshi ri hafha tshiṅwe tsha hone ndi hetsho tshi ri hafha ke chimthetshelesa keso zwine ndi sathu shuma naye o vhona u shuma miṅwaha ino swika ino paḓa 15 15 ndi zwone ti a sathu wina na tshipuga na tshithihi ndo ri u thoma u shuma naye ra wina zwiraru nga luthihi zwine ndi pfha uri hezwo zwithu zwo nṱuṱuwedza nga maanḓa ori heḽi ḽishaka nḓila ḽi tshi thoma u shuma ḽo no vhidzwa Robert Marawa a ḽi tshi swika nṋe nda ṱuwa nda vho soko vhathu vha vho vhono vhona kushumele kwanga hafha kha radio 2000 vha ri kha ndi ḓe ndi shume kha SAFM ndi hafho he nṋe na ine ra ṱangwa na hone
ro ṱangana haningei SFM ri tshi khou shuma roṱhe nṋe ndi khou bveledza zwa mitambo ngafha ine ndi ita mbekanyamushumo dzaṋu ngafha. Zwino u bva afho Metro FM khamusi ri sathu swika Metro FM ndi zori uri ndi ṱuwe kha SFM ndo vhuyelela 40 radio 2000 muranga miraha miṅwaha mina he contract ya whole zhakandela yavha yo no fhela ari a tshi vho ṱuwa ha dovha vhuiswa Andile ane nda uri ndi tshi ḓiswa nda ndi khou tea u shuma naye nga tshenetsho tshifhinga vhari vha tshi vhuisa Andile Ncube hafha kha radio 2000 ra vha ro kona u wana tshikhala tsha uri nṋe na houḽa munna ri kone u shuma zwino ro ri u tou thoma u shuma ra finya zwa khwaṱha pa radio 2000 vhurangaphanḓa vha kona u zwi vhona uri hei radio 2000 a i tou fana u nga si vhambedze na Metro FM. Metro FM i ḓi ḓo ḓivha nṱha ngori zwithu zwa hone zwi nga si fane vha vho sokou vhona uri havha vhathu vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa havha vhathu vha khou konaho kha ri dzhie havha vhathu ri vha ḓise ngeno ndi hezwo zwo ita uri ndi kone u ḓi wana Namusi ndi tshi khou shuma Metro FM. Ni nga ri no kona u swikelela miloro yanu yoṱhe ni nga ri no fhedza kana kha ḓivha na zwiṅwe zwine na khou tama u swikelela? U nga si ri wo fhedza Miss P. I mean u tshi khou ḓi wana vhathu vho no nga vho Matsile vha kha ḓi nyago isa phanḓa vhathu vho no nga vho Nafale vha tshi kha ḓi isa phanḓa iwe u nga ri wo guma u sathu vhuya wa tou swika na kha miṅwaha inela so na nṋe ndi kha ḓivha na miloro minzhi ine ndi khou nyago u ḓi i vhona ndi vhona ndo i swikelela mara vhunzhi hayo ye nda vha ndi nayo vhunzhi hayo ndo no ḓi i swikelela mara wa vhuya wa ri wo i swikelela wa sala wo no vha kha fhaḽa fhethu hune wa vha uri wa vha u tshi vho dzhiela zwithu fhasi so a thi nyagi u vha muthu ane u dzhiela zwithu fhasi ndi dzhiela tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda tshi ita na mbekanyamushumo yanga nda ri ndi khou ita a thi dzhieli tshithu fhasi ndi dzhiela tshiṅwe na tshiṅwe nzhele ndi ya nda sedzulusa tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda tshi ita so ya hu kha ḓi ḓa zwiṅwe zwiphuga zwi no fhirisa hezwi. Mbekanyamushumo yabe u thoma nga awara ya vhusumbe u swika awara ya vhumalo thera ndi zwone ndi khou livhuwa nga maanḓesa thimu ino kona u swika nḓuvha na madekwana avhuḓi nda Kezo mtshileswa Phalaphala FM mathina mbekanyamushumo ya Namusi ya Rodigeda yo tshimbila nga u tou rali Namusi ro ṱuṱuwedzea nga maanḓa u bva Musunda ninge u swika Metro FM zwi amba mini zwi a konadzea mtshileswa Phalaphala FM musi riṋe ri tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni ya awara ya vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ya ri a dzedza u bva kha Miss P na mubveledzi Jones Mr Lava vhone vha ḓo vha na madekwana avhuḓi Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.